Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kekasi Students Union Lapangap Unit, bat Kekanduli Umshang Air Unit, kala Aipor Tanghapo Kashitayo ya Kejentia Hills Autonomous District Council, bahkan ai jubab hakabayadei bat ke project Reps Lasha, hakajaka ya kepada tip kum kemoratung kabahab shiteng hapo purusam jong ke ilakan nongkli, bat shiteng hapo kashiliang mentang. Hagajingnya keren bat kilat patai kubor, u Presiden jong ke KSU Kanduli Umshang Air Unit, u bating shine keren. Ulihat ho bakaseng kalabu ya gani kajing dawa hadin ke jubab right to information balaan de district council kamshim lapun hun satya ya kaseng. Susu lo ongru bakat kum kajing lap jong kaseng lingba gani ke jubab RTI kapen pasai bagadan ke jersey bamsap ke basyirkai bha ha ke bayadei bat kajing pentrai jong ke district council ya gani ke project Reps Lasha ham moratung ya kepada mang pisah hadu arklur hendri bukandai lak nyo hajar laispa khandai tingka bat bala pendut hadu shiklur sampusau lak sapu prahajar shispa shiphoklur kad hadu menta kad bawat tangu weu sentius lasharu umpat mi satya hagane ke jaka nalor baka district council kala shu ishra sendon yagane ke jaka hadu menta menne Jing het jong kene ka jaka kalong kumba khatsam hakta bat ke project hi kedai na ka kapawan na po council hakitu kisnem ke financial year long nado arjar riu hadu arjar katsau tegembengi yo I ba hadu mentaru kene ka per kedang don hi rei ka long kamdon ka ke kicing mentoy ka ani kamdon kenu kicing mentoy ka bumi na ketu per tangi ngiya kene ka RTI bat alor ke bangi Semba hamba kini ke RTI ngilap ba eka total sanction amount jong kini ke scheme kadai kumba arkrur rivo kendailang nyo hajar laspa kendai tingka bat na kini ka total sanction nyo iba ngilap ba lang ba ke RTI kil pendon kam kumba sikrur sanpau saulak berapa prahajar sispa sepau tingka bat kebadang sahi haduk mentah lang ba ka RTI ngilap ba keposa kedang sa kumba sikrur kat saulak kat kendai hajar sispa kendai tapi dei bat kani ka jingthok ka baar ngilabu hi so CM bat chau in charge pada page itu ka forest department di Sabla UCFO jong tetu ka thain but ngi ap yaki kumba ki ong ap yangi kumba arpanai ani kumba hapo si panai kum tu kajing ap long ngi kum ki kun sambla long ngi ko ngu ngi snap ke ba maki ba halor ki ong ngi andre andala poi kita ki por ngi ap ru kim lak setia panai kersol ba mangi ngi pan tade hakani kunong rimba menta kasngi iwan ban sngew hakibat ba kamtam itu ke snong jong betu kethan bat kamtam gi kun sambla bat ya kabri punya trap pro hikawe makane ke jingle tam ne ke jing ong be ke skam ne ka jingle bam klep e ne ka skim jong pat ba bare jing mentoy jong pat ba kalong na kaliang jongi kesing nim sngew hap bat de hekta nong rim bang iwan hang ne man sngew ba lada makihi kimya burom keliang ngi kum kesing nang baki district level bat ke CSC ngila ban yaj syakmat hakudai bat kenika scam pemi hang te apo JHDC ya kenika RTI ngi submit how arpun trik jompunai ba snem acara for ator way pan ki pon ki ba kumba mentan baki mlak ban ai ngi habidai bat ki kopi jom ka testing ni gitu kendau ikatur ki mlak ban ai long imat baki shu tung bet ka ba long ka asik jom kendau long kumno mut ikatur ngipan bat ki mlak ban ai gitu ka pon ka ba pra ikanir ki mlak ban ai bede bat ka seeding
bat ki nursery bidai bat kitu ke jaka ka jinglong jong sumbai na ikiyo ikitul kimla kin ban ai ni tadai kalong ru hak bidai bat ki kinong tre ru ngi iba bun hi kinong tre poisa hi batam glong bani kinong tre bun kinong tre ng siong prapo persen kinong tre kidai bet ki pemban tre hek to kecaka kidai ki bosu ki da ka jingsan jong ki long thumb impression but ki ba ki bru ki bumdai sisa de kecaka ni kitu kecaka na ni kitan jong ni kitu kisnong markap sang kitu kecaka ta kani ru long bengi pit seni bhai kani ka arti ai ba ka ki ai ni long kani long ngim satisfied kani ka we kombo ba mention ni menta long ka poisa ka ba siong bet ka ba klem pendon kam ka long sikrul khat saulak khat khandai hajar sispa khandai tapi dei wat kani ngila ya kendo hi ki bengi ong wan le greenery ban long refurnish biang gitu kecaka ndai maki bre ki ong bom don scheme don sanction de ta develop kani dengan IT ya presiden jangka lapangap unit ru ba in syai lor kani dei bat kani gamat khi kene ka katkum bapau kene ka RTI tam lele lagi wan tre sisa kene ki beriu ki ba le tham impression hang ne ro am lele ide ki product prasnam jeng ini dia ki hendrei ba hadu menta om don selasa ha kite ki hakini ki jaka ki paula mention long ni kwa ka stan ki jongi ni kwa ba ya kite ki jaka on don selasa bat banjo jimetor ki council bat kham tam banyo jimetor ye gitu ki pat jong ka than bordar ki ba song masak sung tu bakin yo ya ki jingbela bat number 2 ya kani ki jaka amar bunsin ka don ki jingia haji aput bat ka asam te kemut Filai i lungbai gelat hai kubor hai kini ki menai bala dep ba ka asam government kala mut ban set up yaga university mas ndak jong kini jaka tingi ke stan ke jongi ngi demand na ga council ban pentre biang ya une usla cha ban scam ketika jekang te but ngi lap man ke por ba ke council hi kanang tang ban ba mi bisa ndrei iki kamban yada yu khaput kadon lo kejong kebor ban yada yu khaput kadon ye kata ka bandung komiti ban yada khaput ki kum kita kim ju bana hanre kum kini ki jat kam ki bana te kemut nagaliang jungi kum gesing ni ngila perkhat ba kene kesenjam ka ba ngisim ba lada nginai por ki po sitiau bakin penmiat pendha bakin le bha yo te keslacha lada hapo sitiau kimle ni imban se ban sim la kejong senjam hakta kom in ya kendu ya circle district ban nakta seksi ban hadu ba uput ba ni hab ban file ke support kuru ngidang ya pekat dikata hadin kan di kepor pangilai